abaturage kucekanisa kutunga obuhereza butari bumwe na bumwe oburume by'amagara hamwe n'ebyo bwegeze konka kwiharutwarwa amaizi mbere kaguma ekyagemesereize abaturage kwekwatiramu tukoze nk'abantu abo burungi bw'icyaro cyitu no gukunda abantu bito kubarakamba orutindo rukwiharushenyuka tukateganisibwa munonga amajuta tuetorora katete ushanga cyatuteganisa munonga okurgira harimo Juni David or defense wa Kargangama burumutaka wena kwatiremwe cyari kubasa okurebe kangu babasa kugarra orutindo ubunde mbere katerera nitwe kaerosi nanga nkabembezi betekeki twekoziremo murumo n'abataka bitu kureba ngo abo buremezi ubwo orutindo bitugenda katungo buremezi bw'etamba abantu bitu bashobora kubarabaha n'abana b'amashomero na business abantu n'amazu b'entorezire abo bafuka abo orutindo cyongwe n'icyo tuyatiramu kitwe nk'abantu kaburungi bwasi ecyaro kurbakara cyanje abaturage abatari bamwe na bamwe abagambaho na Sky TV bashoboretse bagemesereze kwekwatiramu banyuma yo kutegereza gavumenti beyite tarukubahika ibintu bito rwagenzere umbire buri yo gwenzura yabire nyamwingi ntindo zona zikagenda kabasa kugira ngo abamwe babene babasanga Abataka bitu bakarwenda babatire ubwato kuko bwato bareba mutukuza kukorraje wagezeho kugira ngo teke hakatindo kare temporary kukakarya hansi abo miziga kabaga cyendire yene akaba intibitu babene bezo nisafura baho yene kuyobo kagire kuzitayirize kuzaho ubwato bwareka Abataka kuza koreki batire nduru munonga government yaremwe kuyamba Abataka basharamu ngo bekora orutindo rwabo konkesha yona turyo mukabika hangu Munonga n'orutindo turizena hahono katubona abonize nitabantu gavumenti batereho buryo turebeke twaje twabageni umugera gwa Rwizi kuhereze hamagara g'abantu okukira munonga abana burwire bwenjura abantu abari kurenga 10 nabafero mu mugeroko abazere b'abantu barondo umwana wabo w'imyaka 11 ubari kugira ngo agwire mu mezi izuba ryanyuma abasyo banizana no kwa mkoro orutindo obuyanyamsi ndimuso bibona nza kufuna nanga no kabasa kubura kustero obulimo abasomere byo bhangu umuntu mwana tukambona nanga nito sotorage uko mwana yafire kwangati bona mutundu mazina nyeje ntora yende nzarwa yakasara abantu abantu bagira ngo bakorekere ko basikacona ukusherera umwana wabo utaireho no kwe reportinga ha polisi kunka polisi yahandika ibirukwata hamwano guti yabereza mikono sakwamanya abo kuba reportinge kunga kuyiza bakuza amazina badeka kuza bagatarirwa ibenzwa mwentu no kwetongita side ya polisi abo kuba kiriyeho twaza eto abagambire cyaba kunga wambu twazo musamwenda tukarebe polisi ejo kuza Byo bikiri aho Jomo Mugabi urumeya wa Mbarara City South yahiga abantu bakangangama hamwe na Nyakizi kugumisiriza abo kuba gavumenti erinetekateka kombe orutindo kandi yariteiro mu program itenka gavumenti ejengufu ya local government city na division tukatera nduru twakutera central government tukora member bitu ba parliament entindezo bikirize kusikora bizire bazibara orumwana shoturu ino buhumbi nkamwenda runda bana zingayi government ikize kurukora konga government ine mitendere kurabamo stage step eje huire tusime ambewe bitu ba parliament icyo bakozere yayongera yetumbitira bebembezi bagenzi be abo kugaho amagaraga abantu gariyo ngahwerekera mu Rwizi kitkozere kiri kumara kutambira Rwizoro okukira munonga government ya Rwagati itekanira gamba tikiruko Rwizoro rubiro rwo kurira hosende simanye no koro kwirukangira Rwizi simanye abahandika simanye
wenda otakumva omugasho gw'orwizi noa otakureba abantu abari aha rwizi nibaaha orwizi tururagirire ntwija kukyefuuza nyensya aha bwitu abariho hati n'abaana baitu okwo kukira abaana baitu mbwenu taine nyoti tinkyenda nakugamba aha rwizi akuba kibire ekyeshongoro aba Sky TV agenshonga ndi Martin Nebye.